جبرز روش گراسم بپرسم بخوا کوردیناتور کمپانیا راوسته یا لیکولین و راپرسیان او باشتر دزانن رایا گشتی دوی درباره ده چه دفکرن ها میوانه منه تو بخیر دی برس. مرحبا. ج دست بکه و پیواجو به وی آواهی دیچه یعنی اپراسیون جی هنه قیوم جی هنه لی دانستندن لسر آشتی و چاره سریه جی هنه رایا گشتی یا کرد و که چواد بینه سری وام بچک تبلیغ نابه. بله یعنی تبلیغ نکیه لبله امتکارن به سری ده حیانها اف پروسس آشتی دمان دست بکری ام دبینه نکو هن علمین بره ام دفکرین yani o proses aşıtıya ya 2012 dest bekiri hatta 2015 berdevam kiri ve demedem zanin dixal hebun rojevede ek demokratik buyim bu adici refaha milleti Türkiye hamuye bi servan her du xalan ve deme deslate kampanyaya xwedikir propagandaya xwedikir u emser van naverokan dağıvyan. Libeli ve cari dema em bahsa prosesek nudikin proses aştiye dikin. F proses bi xoşxemaliye zedetir bi dinamikin derve qatiye xole. Jiber ve yani ne bir inisiyatifa Türkiye yani bele yani ne inisiyatifa demokratik bu yine. İnisiyatifek evlehiye. Yani jiber ve dixwazin tişta awel pevçûn ji xolê rabe û bikevine rêyek nû Kurdan bikin vin rêyek nû yani jiber ve em nikarin bêjin çareseriya pirsa Kurd zêdetir tifaqek lêgerînek ya tifaqa Kurd û Tirkiye yani eger em xalek navekê lê bikin navek sereke lê bikin او خویادی اللي جبر وجه ناوكوكي هنا يعني اب ناوكوكي ملاكي و ام دبینین قايوم تناوت ملاكي و ام دبینین کو روش بردوام دکه yani proses devam dike heyeta şanda demi diçe başur hevditina dike Türkiye hingafte navetin öcalanra Demirtaşra gelekes dinetin axaftin jiber ve ev navkoki normale lebele hayanha em dibinin ku Türkiye hükümeta Türkiye ihtiyaciya meşruiyeta raya gişti neditiye nad xwaze bi aktörün siyasi re reyeke biçe pişti ve belki bixwazin raya gişti qanah bikin serwen derkevin ole li hayanha li ser çek dayin bele razı bikin yani bele yani raya gişti çet fikir raya gişti ve razı bibe mesela bi rengi ku naha diçe bele etkarım set ştabejim ya yekem raya gişti ya Kurdji ya Türkiyeji gelek ne haydar jive prosesi. Yani 2012 2013 birave demem de çuan kolanın Diyarbakır. Herkes ve mesele dağıvya. Herkes ve mesele biçeke zelali dağıvya. Naha kesan hintiş sahkirine bihistine libele nizanin ku ev naverika ve çavate tecikrin. Ye çavare ve biçe u çeheye holede. Tükez jive ne haydare. Jiber veci tebliğeviyek هي لبلي امتكاريم تشتك دي بيجين بلي اف تبليويه كه لبلي ديسا رايا گشتي پشتگیری ام بجنه ناراضی بونک جنینه يعني پشتگیریک مازنتونه لناراضی بون جي كيما بهالوسته يعني بهالوسته يعني دخوازن تشتك نوچبر ريفا بچه لبي باوري لبي باوري كيما باوریان به حکومت نینه یان به اکتورین دنیین کرد نینه باوریا و حکومتتونه yani çünkü van 10 salin ام بيجين باش دمایی اون جی باشزانین اتفاق جمهوری آوابو پشت اتفاق جمهوری آوابو یه حیانها نافبر حکومت و کردان ده مسافه یک مزن وابو و دمه ده ام دبینین کود دجایتی اردوغان جی بی هلوستک ماینده او روش شاه البجارتين دوجه ودركتن هوله نها جلك كز دبيجاكو مقصد اردوغان نه اوكو بروسس آشتیه بینه داوی کرن دخوازه جبه ماکاگزونه هن رای ما بستینه و پاش جارک دی به سرک وزیر سرک کومار
يعني هن تشتي وساتي قوتن لبالي قالك ممكنة جهد اف ام بجينا بهالوست بوين بوا بشتقريك يعني كورت رايا قشتيا كورت وسا خويا دكيكو اگر هنگاف بناویتن یه جهده یه راضی بوه و پشگیریا و پروسسه بکه جبر و از باور دکم شکوه اختر حیانها و تشتی ناگرینه بله هون وکه مثلا کمپانیه که را پرسیان چاواد بینن حتی انها ریوچونا و پروسه اف هف دیتنین کوتینه کرن انجام وان دما هم بری خود دنه هون هیویه که تیده بینن؟ اس وسا دبینم کو ام جارا یکمین ام افقاس نزی چاره سریه کنن یعنی بله حیانها گلک پروسس ناشتی هاتن دوماندن لی از باورم کو چه پروسس وکی نها ام نزی چاره سریه چه نبویه هیویا و هیه هیویا من هیه و از تشتک ام بجی ناکوکیه که اکسیمورونه که لی هم اف پروسس ها هم بجلك ملان وجه حموشان تبليه فترة ليش حمويان جي بهيفيترة مثلا روجاوای کردستان هي هون دزانن هناك داخویانی هنه کوه حسده به بشک ج ارتشا سوریه جار سریک برنگه کی ولور وردیتن اف یک و باندور ل پروسه بک پروسه اشتو جار سریه به ارینی برنگه کی پوزیتیف يعني من سريد جيجو يعني اگر اف مسألة نها تركيا خاطبة روجافي جنة تشتن ديناميكين تركينا ديناميكين دروينا اف ديناميكين درو جي بسركة روجافاي كردستانيا جبوه اگر ختماندنك جي هبا ريك نوجي وبا يجي روجافا دست ببكن و حيانها درباري پروسس ده تشتن تگوتن اف داخویانی ين كتي روجافي و هن روجنامه دنويسن وسا خويا دكيكه تشتكك نو ديگرين ريكك نو تليگرينك نو هيا لبالي امنزان نوي چاوا تشتبه چاوا يريبه بچه يعني حيانها امزانين ختماندن هگر چه به وسا خويا دكيكو یه بسر یه سدگه سر هسده یعنی یه پیغام کاری هم هر تشتی بیجین. بله. اوه وکی بلوکه که تبلی ارتش سوریه ببین آنجی یه راوستینن یه به چکان دانن یه فردی تبلی ارتشی ببین. تشتا مثلا روجوا سرکه مثلا سرکه اوه اگر اوه به چاره سرکرین از باورم کو گاوندی زو یه بناویتن و اف مسئله چاره سر ببن پکیکه جیوه چکا دینه؟ از باورم که اگر روجاوای کردستانی اف گاوین ها بیاویتن و دمه چه نرازی بونن سموت نینه که پکیکه اترازه بکن پشتی دانی ناچکان و پشتی کو روش لروجاوای کردستان جی زلال بو و ترکیه چه بکه ایدیش بوی جاره سریه تو پلان و پروژه که حکومت هیا؟ از نه باورم کو تشتک پروژه برفره لآلیه دموکراتیک بوینه هبه لی از دیسا باورم کو لکردا قزنجا هری مزن یا دموکراتیک بوینه جخوا سیاستا سویله yani çek berdam bixwe qezanca herî mezin ya Kurdaye ez wisa dinêrim meseleyên dîtir vê zemînê de yê baştir bên nirxandin yê baştir rêve biçe lê eger hatu mesela hikûmetê got tamam çek jî ortê de neman tiştekî ku em bidin we jî nîne hûnê jî weke niha çawa hûn هەموڵاتیە تورکیە نەشخوا هەمی مافێن وە هەنە ئەمێ vî rengî berdewam bikin ihtimaleke wisa jî heye yani ihtimalek wisa zêdetir mücadeleya siyasî hêdî bêkirin yani mücadeleya çekiyê bêdayîn yê mücadeleyek siyasî bêdayîn wê demê ew argümanên destê dewletê de yar em bêjin daxwazî xwestekên Kurdan li bi terore bikin ew sedem de ji holê radibin û em carek dijî zanîn ku
çedbek u cmak gazone de pişti ve pişti ev mesele beçare serkirin hingav benavetin le careke de pırsa kurt nay çare serkirin careke de pırsa kurt naye davi kirin mesele eve ku reyn demokratik pırsa kurt revebe yani kayyum rabın hedi kurci vek herkesi bkarın siyasete bikin garantiyen hebin mesela ne ve cehde mafê kurda hemû bê dayîn û pirsa kurd bê dawî kirin yani ji xwe em nikarin bêjine ku hin maf bên dayîn yê pirsa kurd ji holê rabe ne mücadeleyan kurda ne tekoşîna kurda yê holê rabe ne pirsa kurd yê carekê de holê rabe ev yê berdewam bike li bi rê nû rêbazên nû yê dewam bike û yê girseyekê xweştir demokratîk bûyîntir yê derkeve holê ez bawerim ku ji xwe Armanca ve prosesi jeve. Evet. Mesela Serokkomarê Türkiye heye. Hatta nihajî bi awayekî çalak mirov wî weke beşek ji vê proseyê nabîne. Yani jî ne pêşenge em bêjin zêdetir Bahçelî li pêş e. Çima vê carê Serokkomarê Türkiye wisa dike? Ya yekem travmaya Erdoğan'a yani prosesa aşitiye dema ya yekem ya 2012 tekçu emzani ku Erdoğan hemû jiyana ya siyasi de ya her nezike tekçuyine بوی او دم بو هفته هزیران 2015 و دمه اونزانی به دنگ کردان حکومت نکاری بیاوا کرن و اک پارتی تکچو yani Kurda aciz bu ya. بله و دمه جهیان ها او تراوما یکیاوی یا پروسس آشتیه هیا جبر و از باورم کو ji prosesek nû ditirse yani çünkü nizanî yê çi alî be biçû yê çi denga wenda bike heya niha çünkü rêyek bû a duyem jî heya niha ihtiyaciyek ne derketiye holê raya giştî bê qaneh kirin yani heya niha siyaset yên ve tişkê siyaseta wê dike Bahçeliye liye ji sosyolojiya wê bike ya ve raya giştî re yê civakê re wê qaneh bike ve bigerîne û civakê qaneh bike Erdoğanê ne derketiye holê a duyem jî milê Kurdan jî Demirtaş jî hêxuya nekiriye yani tamam Öcalan Bahçeli ew wisa daxivin ew hin banga tê kirin hin name diçin tên ji ber çekdayînê lê ev mesela em bêjin tirsê Kurda û hin nerazî bûyîn yan jî piştgiriyê hê nedane prosesê ev ji ber ev jî ji holê rabe gerek kesên wekî Demirtaş jî biaxive yani Demirtaş hêdî aktörek hek mezine siyaseta Kurd de ne wekî 2013 ya ne de wekî 2015 ye hêdî ew jî aktörek hek di nava civaka Kurd de sosyolojiya Kurda de wekî lîderek ye ne aktörek tune ye ji ber wê hem Erdoğan hem jî Demirtaş dema derkeve holê civakê qeneh bikin em ê bizanîn ku hingê armanca vê prosesê heye ku bigihê civakê jî raya giştî jî qeneh bike. Gelekî spas birêz Roj Gîrasun, koordînatorê Kompanya Rawestê ya Lêkolîn û Rapirsiyan tu mêvanê me bû. Zor spas.